bavandimwe nkunda Yezu Kristu akuzwe. Murakaza neza kuri iyi gahunda Imana ikomeje kuduha kugira ngo turyoherwe n'ijambo ry'Imana. Twageze ku cyumweru cya kabiri gisanzwe cy'umwaka wa liturujia, umwaka ba. Twakomeje kugendana muri ibi bihe byiza kandi byaduteye ibyishimo, ibihe bya Noheli. Twijihije ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristu kuri Noheli, twizihiza ndetse n'ubunane, hanyuma dutangira umwaka mushya. Ibyo byose byashojwe n'umunsi mukuru w'abatisimu ya Nyagasani twahimbaje ku cyumweru gishize. Ubu rero twasubukuye igihe gisanzwe cy'umwaka wa liturujia. Ubu Yezu arakomeza kutuganiriza, arakomeza kutubwira amahame agiye arebana n'ijambo rye. Uyu munsi arabikora yifashishije ivanjiri uko yanditswe na Yohani. Aratubwira rero rya sengesho dukunze gusubiramo buri munsi mu misa, dore ntama w'Imana, dore Yezu Kristu ukiza ibyaha by'abantu. Ni amagambo ya Yohani Batista yavuze yerekana nyine Yezu igihe yari amanutse agiye kuri Yorodani amaze kubatizwa. Ibyo rero twaranabyize muri katekisimu tukiri abana, igihe batubwiraga ngo Yohani Batista ni umuhanuzi uruta abandi kuko yerekanye Yezu Kristu avuga ati dore ntama w'Imana. Yabwiraga rubanda ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ubwo rero ayo magambo aradusaba kugira ngo twongere twibuke ko uwo tugomba guhanga amaso ni Yezu Kristu, uwo tugomba gukunda, uwo tugomba kwizera ni Yezu Kristu. Ntabwo rero tugomba guhanga amaso ibindi byo muri iyi si bihita, bitagira akamaro, ahubwo tugomba kumuhanga amaso kandi tugategereza yuko aduha amabwiriza arebana n'urugendo rwacu. Yaduha amabwiriza avuye mu ijambo rye tukayakurikiza nyine kugira ngo urugendo rwacu rukomeze ruryohe kandi rukomeze rushinge imizi nyine muri we ubwe. Dore ntama w'Imana, dore Yezu Kristu ukiza ibyaha by'abantu. Twemere rero tumwitegereze, tumuhanga amaso kandi twemere nyine adukize ibyaha, adukize n'ibindi byose kuko afite ubushobozi. Mu ivanjiri uyu munsi rero arakomeza Yohani atubwira, dore abo babigishwa ba Yohani bumvise avuga ayo magambo bahise bakurikira Yezu. Nibwo Yezu Kristu yababajije ati ese murashaka iki? Ugushaka rero mu kwemera turakomeza tugashakashaka, nta na rimwe uko gushakashaka kurangira, kuko igihe tukiri muri uru rugendo tugomba gushakashaka tukabona ibisubizo, kandi nta na rimwe Yezu Kristu ibyo bisubizo atabiduha. Dukomeze rero dushake, ntiducike intege, dukomeze tujye mbere, dushakashake, na Yezu Kristu araza akatuvuna muri uko gushakashaka kwacu. Niko yababazaga rero, murashaka iki? Yezu arakubaza uyu munsi, wowe urashaka iki? Abo bigishwa bahise basa, mwigisha utuye he? Mwigisha utuye he? Natwe rero twumva yuko icyo kiganiro Yezu ashaka ko tukigirana. Urashaka iki? Murashaka iki? Natwe tugasubiza ngo mwigisha utuye he? Nimuze murebe, ngwino urebe. Baririrwanye rero muri icyo kigoroba, baririrwana baganiraga ibyo kwemera kwabo, nta byanze bikunze. Nibwo rero yasohotse uriya witwa Andereya, ahita ahura n'umuvandimwe we Simone waje kwitwa Petero, ngo twabonye Mesiya, twabonye Mesiya. Twabyo bivuga ngo Kristu. Yezu rero niwe Mesiya, niwe Kristu, kandi buri gihe cyose twumve yuko mu buzima bwacu ari Mesiya wacu, ari Kristu wacu, ashaka kuducungura kandi ashaka kutubera umucunguzi buri gihe n'imburagihe. Ntidute igihe rero kandi dukomeze urwo rugendo, nituryoherwa n'ibye turebe abavandimwe tubisangiza,
Andreya yasangiye ibyiza by'umucunguzi by'umukiza n'umuvandimwe we Simone. Natwe nitugenda tukirirwana na Yezu Kristo tuvugana ibyiza bye ntitubyihererane, ahubwo tubisangire n'abandi kugira ngo bikomeze byiyongere kandi bigirire bose akamaro. Nk'uko bisanzwe rero buri cyumweru mugende mushake ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa mbere kuva ku murongo wa 35 kugeza ku wa 42. Twese dukomeze turyoherwe nuko gushakashaka Imana, kandi tuyishakashake nta buryarya, y'ubwayo muri Yezu Kristu izatugeraho kandi izaduha ibisubizo. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mukomeze mugire icyumweru cyiza kandi mukomeze muryoherwe n'urugendo rwanyu.